competitive exam-sing mitay mayekna thaba yahanaba khanaragani. Manipur Public Service Commission MPSC na lawba competitive examination singda mitay mayekna examination thaba yahanaba State Cabinet ta pukhatuna khanaragani haina Education Minister Sorokhaibam Rajen na phongdorokre. Lockdown manungda nam haduna phamla navagi thogdok kuntragani thoi thokhi. China dagi haurakuna malem pumbada sandorokpadagi lamdam asidasu miyamna COVID-19 gi chaitheng phangduna angakpa phangna wanaraba chairak asidasu state asida nupi gi mathakta sathaba miyot minegi chang hanthaba leitri haibagi khudam oina sahi asige January dagi November kungani thoi phawbada gang rape ani yauna nam haduna phamla navagi thogdok kuntragani thoi thokre. Mama mapa sahi tara surabi machanupi hatlamle machanupa su sokle. Maharashtra ge Aurangabad district ki khungang amada ngasi thangja numit ke anganbada mama mapa amasung makhoigi nauribi machanupi adu maya thoba khulai singna halamle haina police na phongdokre. Attack aduda matai manaw aduge sahi taruk suraba machanupa adusu sokre. Machanupa soham Aurangabad ta laiba hospital amada puduna laikanakre haina senior police official amana haiki. Mihad adu miyoy amana natraga mi khutpu amana sathakibra haibadu khangnanaba police na honari. Thogdok adu Paithan city dagi kilometer 3 rom lapna Ol Kawasan khungangda ayuk pung ama amasung marigi marakta thokibani hairi. Raju Niware chahi kuntraga manga mahaki nupi Aswini Niware chahi kuntra amasung makhoigi machanupi Siali chahi tara attack adugi matungda sikhi. Satharam liba crime adu huranabagi honavada mande hairaduna case asi makhatana thizili haina official aduna haiki. Wakhal laina nariba crore taraga manga layengnaba government na thada supnagi paisa kun kharsa tawkhi. Malemgi manungda India na khwaidagi depressed oiba laibak oirabasu 2018-19 da khudaki mental health care mathok taba miyoi crore taraga manga layengnaba tha amada mi amada supnagi paisa kun khak government na kharsa tawkhi. Masida natana laibak asida mi lak ama khudingmak supnagi psychiatrist ama amasung laibak asigi apunba angangi population asi yengsinnaba supnagi child psychiatrist nifuga mapan khak lai. 2020 gi loirakpa phawbagi manungdadi India gi apunba missing chada kunlomde wakhalaina dagi narakani haina World Health Organization WHO na mangjauna na phongdokre. Mipainingai oiraba data ase World Health Organization Indian Parliament Medical Journal Lancet Psychiatry amasung atay expert report sing na phongkiba tongan ba report sing da refer tawraba tungda Justice and Kirubhakaran amasung Justice B Puglondi na saba Madras High Court ki division bench amana putholakibani center amasung state government sing na makhoigi citizen sing ge mental health adu phagarhannabagi matangda thoksadaba ase ubada thamoi sokpa phongdokladuna High Court bench aduna district headquarters hospital khudingda psychiatry department ama amasung taluk level hospital khuding magtasu psychiatrist ama laibagi mathok taba pungja adu yaure haiki. Trichy Central Prison natraga Madurai Central Prison da mental illness laiba bandi singda mental health care facility sing pinaba medical wing ama lingkhathanaba tharakhiba PIL amagi hearing da wafam sing adu High Court asina thamkhibani. Laibak asigi mafam pumnamakta mental health ke soklaba phibam adugi khallaga High Court bench aduna central government National Medical Commission amasung state government ta mental health kidamak fund piba infrastructure fagadhanba psychiatrist sing psychologist sing ge masing hengarhanba amasung regular servicing sathahanbagumba wathok sing kokhanaba mapung phaba direction sing pinaba PIL aduge scope adu hena pakthok chakthok hanke lamai taraga manga panba order aduda High Court bench aduna 2018 da mental health kidamak India ge budget adu lupa crore 52.9 khak oikhi amasung madu mathangi chahi 2019 da de amukka hena hanthaduna lupa crore nifu oikhi haina khudomi thinki. Adubu budget adugi manungdagi asengba oina kharsa tawkhibade supnagi lupa crore manga khaktani. Laibak asina mental health doctor natraga psychiatrist lising taraga nipan gi awatpa ama lai. Masi chahi khudingi psychiatrist lising aniga chatret romne
अदुबु लैबाक असिना सुमनगे मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर NIMHANS अमखक्तमक लै मेंटल हेल्थ की दमक असिगुम्बा प्रीमियर इंस्टीट्यूट अमता इंग्लिश अमगा चमापन कुनगमंगा की मतुंगदगी लिंखटखिद्रे हाइना कोर्ट अदुना हाइखे मदुदगी बेंच अदुना हेल्थ अमसुंग फाइनेंस के यूनियन मिनिस्ट्री सिंगे सेक्रेटरी सिंह नेशनल मेडिकल कमीशन NIMANS UGC अमसुंग इंडियन साइकेट्री सोसाइटी IPS ता वहंग कया मरुंगी पाखोम पीनबा डायरेक्टिव पीखी कोर्ट न हंगलिबा वहंग सिंग अदुगी मनुंगदा अवांग थाकी मही तंबदा साइकेट्री साइकोलॉजी सब्जेक्ट सिंग तमलिबा इंस्टीट्यूशन सिंग मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल सिंगे मतंगदा फंगबा डाटा फंड एलोकेशन अमसुंग मेंटल इलनेस के मतंगदा लेरिबा हाइदोकनिंगदबा इकाइबना चिंगबा लौथोकनबा लखटपा खोंथांग सिंग याउरे बेंच अदुना हियरिंग अदु डिसेंबर 9 दा एडजॉर्न तौख्रे टाइग्रे की कैपिटल मेकेले के अवांग थंगबा सरुकता अकनबा मओंगदा खुद थोकनरे इथियोपिया के अवांग थंगबा टाइग्रे रीजन की कैपिटल दा गवर्नमेंट फोर्स की माइकई दगे अकनबा मओंगदा बॉम टॉप कापसिंदुना लंदासिलखरे हाइना 8 वर्कर अमदी रीजनल ऑफिशियल सिंगना फोंगदोकले इथियोपिया की लानवी सिंगी माइकई दगे कापसिलखिबा बॉम टॉप सिंग अदुना मेकेले के सेंटर दा तासिलकपदगे अमांग अता अमदे मिसी मिना नंगले हाइना रूलिंग रीजनल पार्टी की माइकई दगे हाइदे इथियोपिया की आर्मी ना टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF का कॉन्फ्लिक्ट सथरे हौजी गवर्नमेंट की फोर्स ना सिटी अदु TPLF तगे नुमित खरनी की मतम असिगे मनुंगदा लौक्सिनबा होनरे अदुबु मसीदा यारिबा मखै सिविलियन सिंगदा असोक अपन अमदे असि अना थोखंदनबा होनगनी हाइरे इथियोपिया की लानमी सिंग असिना टाउन कया अमा खुदुम चनसिलखिबा सैरक असिदा मियोइ चा कया सिरे अदुगा मियोइ कयाना मयुम मकै थादोक्तुना लांजेनखरे इथियोपियन मिलिटरी की माइकई दगे हाना फोंदोखिबा वाफम अमदा मेकेले की अवांग थंगबा अमदे बाइक्रो टाउन खुदुम चल्ले मसिगिसु मथक्ता रीजन असिदा लेरिबा अतोपा टाउन कया अमसु खुदुम चनसिलगने औजिक लमदम अदुदा थोकलिबा खुद थोकनबगी थोकदोक अदु मोबाइल फोन टेलीफोन अमदे इंटरनेट कम्युनिकेशन फंगदबा मरम ओइरगा मरिक चुंबा पाउ लौनबा होनबदा खुदोंग चादबा मायोकनरे TPLF की लीडर ओइरिबा डिवरेटसन गेब्रे माइकेल न फोंदोखिबदा मेकेलादा अकनबा मओंगदा बॉम टॉप कापसिनबगी थवोंगसिंग सथरकली गवर्नमेंट की फोर्स नसु मेकेले सिटी बो कैप्चर तौनबगी दमकता ऑपरेशन सथरे तोंगानबा TPLF के माइकईदगे पीखिबा स्टेटमेंट अमना हाइरिबदे इंटरनेशनल कम्युनिटी ना आर्टिलरी अमदे वार प्लेन सिजनदुना अटैक तौबगी थवोंग अदु पाकसना मिहात सथबगी पांकक ओइगनी हाइना मराल सिदे मेकेलादा सथरकिबा अटैक असिदा इरिट्रियन गवर्नमेंट सु मतेंग पांगसिली हाइदे एड एजेंसी अमदे डिप्लोमेट सिंगदा रेसिडेंट सिंगना खंगलखिबा वाफमदा मेकेले सिटी गे अवांग थंगबा सरुकता चाउना पोखाइबगी थोकदोक थोकले इथियोपियन गवर्नमेंट नदे नहोंगना ओइरकलिबा फिबम अदुगी मतांगदा करिगुम्बा कमेंट अमता पीद्रे मेकेले सिटी दा किलोमीटर 10 गी चांगदा इथियोपिया की लानमी सिंग अदुना संगसिलकले लोइनना मखोइना सथरिबा ऑफेंसिव अदुगी अरोइबा तांकक ओइसिलकदौरे इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर आयेब अहमेद के स्पोक्समैन हाइखिबदा इथियोपिया के लानमी सिंग अदुना सिविलियन की एरिया दा बॉम थादबा लैते मेकेल अमदे टाइग्रे रीजन दा लैरिबा इथियोपियन सिंग गे सेफ्टी की दमक खोंथांग कया अमा पाइखटले इराय नुमित पांगथोखिबा मीटिंग अमदा आयेब अहमेद ना अफ्रीकन पीस इनवॉय दा खंगनखिबदा यारिबा मखै सिविलियन सिंग असोय अंगाम थोखहल्लॉय मसी ओइदुनसु शांतिगी वारी सानबगी मतांगददे करिगुम्बा वाफम अमता पनखिदे अमदे इनवॉइसिंग अदु लाल थोकलिबा टाइग्रे रीजन दा संगबदसु अयाबा पीदे हाइरे TPLF की पार्टी असे मेकेले सिटी असे कंट्रोल तौरे इथियोपियन गवर्नमेंट की फोर्स ना ऑफेंसिव सथरकपा तारगसु सिटी असिबु नागथोकनबगीदमक्ता लांथेंगनगनी हाइरे इथियोपिया की आर्मी ना मेकेलादा अटैक तौबा तारगदे मसी वार क्राइम सिंगनी हाइना UN की माइकईदगे सेक्शन वारोल पीखरे हाइरे।